Mu turere duhinga cyane harimo akarere ka Musanze, akarere ka Rubavu n'utundi turere turahinga. Cyane cyane aha ngaha naho usanga bahinga icyo bise amashaza cyangwa se urunyogwe. Nibyo kurya bikundwa cyane kandi mu gihe kuko ruraryoha cyane, rukaba rushobora gutekwa rwonyine nk'imboga zo kurisha ibindi byo kurya nk'umuceri, umutsima cyangwa rugatekwana n'ibindi nk'igitoki cyangwa ibirayi. Ari naho benshi bakunze kuruteka. Urunyogwe uko waruteka kose ni ifunguro ryuzuye intungamubiri zinyuranye kandi zifitiye akamaro gakomeye umubiri wacu. Uyu munsi turaza kuvuga ku kamaro k'urunyogwe. Ese ubundi kururya rudufitiye akamaro? Nyamara benshi muri twe tururya tutazi ko rudufitiye akamaro, twikurikiriye uburyohe gusa. Ariko we ruraryoha cyane. Ariko nanone dusangamo intungamubiri nyinshi cyane zitandukanye. Harimo ingufu, ibinyasukari, proteine, fibre, ibinure bitarimo cholesterol, vitamini zinyuranye nka vitamini B9, B5, B3, vitamini BD, vitamini A, vitamini C, vitamini E, vitamini K, imyunyungugu nka sodium, potassium, calcium, umuringa, ubutare, magnesium, manganese, selenium, zinc, beta carotene, beta cryptocyanin, lutein, zeaxanthin. Yose ni intungamubiri dusanga mu runyogwe. Reka tuvuge ku kamaro k'urunyogwe ku buzima. Nk'uko tubibonye hejuru, mu runyogwe dusangamo vitamini B9 ari izwi nka folic acid cyangwa folate. Iyi ni imwe muri vitamini zo mu itsinda rya vitamini B, ikaba ari vitamini ikenerwa n'umwana ukiri mu nda ya nyine kugira ngo DNA ye ikorwe neza. Muri gramu 100 z'urunyogwe habonekamo 64 zayo zingana na 16% zikenewe ku munsi. Iri funguro ni ingenzi rero ku mugore utwite kuko ririnda umwana kuzavukana ubumuga akenshi bukunze gufata urutirigongo. Urunyogwe kandi rurimo vitamini C. Muri gramu 100 dusangamo miligrama 40 cyangwa se 37% zikenerwa ku munsi. Iyi vitamini ikaba ari ingenzi mu gufasha umubiri gusohora imyanda no kongerera ingufu ubudahangarwa bwawo. Ibi bikaba birinda umuntu indwara zandura. Mu runyogwe kandi dusangamo beta sitosterol. Ubushakashatsi bugaragaza ko imboga n'imbuto zikize kuri yo zifasha mu kugabanya igipimo cya cholesterol mbi mu mubiri. Kandi urunyogwe rukungahaye kuri vitamini K. Muri gramu 100 dusangamo 21% zikenewe ku munsi. Uretse kuba vitamini K ifasha amaraso kuvura no gukama iyo dukomeretse, ubushakashatsi bugaragaza ko iyi vitamini igira uruhare mu gutuma amagufwa akomera ndetse imyunyungugu akeneye akabasha kuyibika. Ibi rero bigira uruhare mu kurinda indwara zinyuranye zangiza amagufwa ndetse binafasha mu kurinda indwara ya Alzheimer, ikaba ifata ahanini abageze mu zabukuru, ikabatera kwibagirwa ku buryo n'izina rye abatakiryibuka. Ibi vitamini bikora irinda iyangirika ry'udutsi two mu bwonko. Nk'uko twabibonye mu runyogwe harimo beta carotene, lutein na zea hamwe na vitamine A. Muri gramu 100 harimo 25%. Vitamine A ikaba ari ingenzi mu gutuma amaso, uruhu n'ibindi bice by'umubiri bikora neza. Naho ziriya flavonoide zo zikaba zirinda kanseri zinyuranye, cyane cyane kanseri y'ibihaha niyo mu nzira y'igogorwa cyane cyane mu kanwa. Gusa nanone icyo ugomba kwitondera nuko urunyogwe rwiza nusaruwe uwo munsi, mbese rutaranamba, kuko uko rugenda runamba niko runatakaza intungamubiri. Niba wifuza kurubika rudatetse, byiza no kurushyira mu ishashi cyangwa ikindi kintu gikoze muri plastike, noneho ugashyira mu mazi kikarengerwa ariko amazi ntiyinjiremo. Nanone ushobora kurubika rukamara iminsi 3 rutanarangirika. Niba ufite firigo naho warushyiramo, ariko nabwo ukabanza kurushyira mu kintu cya plastike. Urunyogwe ni kimwe mu bimera by'ingenzi cyane dukwiriye kwitaho tukarukoresha ntibihinduke ibiryo by'abakene. Uyu munsi ngirane ku bantu basura amasoko atandukanye, rwarahinze rwarazamutse. Kubera iki? Kubera ko ari urw'ingenzi cyane ku buzima bwacu. Reka dushishikariza abahinzi bacu kuruhinga, dore ko runazana amafaranga. Reka mabwire ngo ushaka kwamamaza waduhamagara kuri 0787442019. Iyo nimero waduhamagara ubundi tukakwamamariza. Gusa sinagenda ntatumikiye abantu. Umuntu ushaka isombe nziza uri i Kigali yahamagara 0788 699
157. Iyi nimero niyo muri Fish and Som Limited. Abangaba bagufasha kuguha isombe nziza ikoze neza irimo ibirungo byose. Nukuri mu kwitegura n'abambere ndabagushimiye. Bahamagare gusa nanjye uzampamagara unshimira. Nakubwiye ngo ni 0788 699 157. Baragira bati iwacu umukiriya ni umwami. Bundi kuwa gatanu n'igiki? Nyuma y'urunyogwe ukwiriye no kurya isombe. Isombe ni imwe mwikenerwa cyane n'abantu benshi muri iyi minsi turimo. Reka nsoreze aha ngaha naho ubutaha ku kindi kimera.